mutegeri wa Meru TV katho cia mwanya goroba na arua ngakurikania arua ni tariki 6 mweri ni jwa 6 mwaka 2025 ngakwata ugeni bo mwanya kirindeto cietu tukuthuranirite goroba na arua kumacha kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru ni rito yakwa urimbita Njeri Wachiupe na kiamberia ndeto cietu na ati ntuku ya narua ni thirito ri ntuku inene kiri achore betu kana antu bate da turia kuina bomuno bara baizikene ya Waislamu nontu bantu kura betete na mbere kwitha bakunguira ntuku ya narua ira izikene ya Idi na kiri Islamu kulingana na Islamu ni ntuku ira bethera bagikunguira iri ntuku inene kiribo Imam Sam Waisonga urane wa musikiti wa kumaruterwa Marimanti netete na mbere na kwithirwa akiaria na kuwa boni bethera bagitigira bagutetheria antu bara bategutiumba Waisonga hakiaria na ugite ntuku ya narua ithero ri ntuku ya kuritira mwathani kana Murungu sandaka na njira ya kumuthinjira na kinya gwita na mbere kwithira bagitetheria antu bara bategutiumba na njira ya kubanenkera biekuria na rimbitwa iri nene kiri akari kana ritete kana kiromba rinene kiri akari na gutigira iba kuthithia mantu ne jamani na araba batere nikenda bethirwa bagitioyera kitharimo kuma kiri Murungu na njira ya gutetheria bangi bara batinavyo na kara kanini we nako hukomba kwithirwa kiria na mturongi no mandiki wetu nteto ndagara waiguna ari nacho tariria ere ntugo ya mwanya ya ndini ya Islamu gukongwera indi hathagira mamitaga ntugo ya kuthinja ntugo ino gikongwera wente goroni kinya ntereja Marimanti Tharaka no abugo ukarikire musikiti wa Marimanti. Naitwa Imam Shamsu Esonga, imamu wa msikiti wa Marimanti. Nafurahi sana siku ya leo kwa kuweza kujumuika na Waislamu wote katika ulimwengu mzima kusherekea siku ya Eid, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufadhilisha zaidi na ametuneemesha zaidi sisi umma wa Kiislamu kujumuika na wenzetu wa dini nyingine kufanya nini? Kusherekea katika Eid ya kuchinja. Gai Imamu Samse Waisonga getarire gitumi kiongo betaga ntugo ino ya kuthinja ngerekana kinenkanira na Nabii Ibrahim kagita karerirwa nenkanire mwana wake okimomo kuruta kigongwana. Ibrahim agitegeria kagita kara kinjire kirimani gochoba nyuma rona kagondu kara karutirwa Antonia mwana wake na bobo kijane na Ibrahim kwethora ri muntu wa kwenda gochokia nkatho na kuruta sandaka kiri Murungu. Hii Eid ni ya kuchinja, Eid ya kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipomwambia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam awe ni mwenye kumchinja mwanawe ambaye kwamba Nabii Ismail, ikawa Nabii Ibrahim anafanya nini? Anakuwa ni mwenye kuitikia ule mwito kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kumchinja mwanawe. Basi alipotoka pale akaenda hadi mlima Mina kufanya nini? Kutekeleza ile amri ambayo kwamba alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliamrisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi pale alipofika katika sehemu hile, ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuita. Alipomuita Nabii Ibrahim akaitikia mwito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa Mwenyezi Mungu akampatia kondoo licha ya kumchinja mwanawe. Ikawa kwamba huyu Nabii Ibrahim anamchinja kondoo kwa ajili ya kutoa sadaka na kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa zawadi ya mtoto. Na hii ndiyo sunna ambayo kwamba Waislamu tunafuata siku ya leo, kuweza kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni shukrani kwa Allah. Imamu Waisonga agetariri baba guneka ukorokera sandakera bota Islamu barutaga ntugo taino ya emunde. Sadaka inatolewa kwa watu maskini, mafukara ambao kwamba hawajiwezi. Si lazima awe Muislamu, hata majirani. Anaweza kuwa jirani ambaye kwamba si Muislamu, mradi hali yake kwa taabani hajiwezi, basi na kulazimu pia wewe Muislamu uweze kumjumuisha yule maskini, yule fukara katika kufanya nini? Katika kushiriki katika hii sherehe, pia yanufaike, pia afurahi dini ya Uislamu, awe ni mwenye kuvutika na dini ya Uislamu. Iwe hii sadaka si mahsusi katika Waislamu, vile ni maftuh. Sadaka ni kitu ambacho kwamba kinajumuisha kila mtu, awe maskini, awe fukara, hawa wanapewa, awe yule mtu ambaye kwamba hajiwezi. Hawa ndio watu ambao kwamba wametajwa ndani ya Qur'an, wawe ni mwenye kupewa hii sadaka. Modia kiria kari gutigeri bakwe ngwataniro na thiri muno kagitani gaka. Na tunawahimiza Waislamu wote ulimwengu mzima kujumuika na kutangaza amani. Watu waweze kushirikiana kwa amani, yale maasia tuchungane na maasia kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili siku hii ambayo kwamba ni siku kubwa iwe ni yenye manufaa kwetu sisi.
kuma musikitini wa Marimanti gichigo munge kia Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna. Na tukiendera brothers na sisters betu ba Islamu Idi Endongi na mwathani tena mbere kwithirwa akibatharima. Na tukitigana na studio nandi na gwita rutere-ini rungi ni ati nabo akariba bori ni bethirite bagichiumiire na kuromba mutongeri wa mugongo no Rais William Ruto kwithirwa akituthurira kana akithura Senator wa Meru Kathuri Murungi gutuika minister wa urimi bakiwa tayari Kathuri nethiritwo agitethia arimi na njira inene aja kaunti-ini ya Meru. Ngurukini betite na mbere na kwithirwa bagitariria itumi Kathumba biravyo tuma bendikithie Kathuri omba kwithirwa agitarwa ari minister bakiwa agatetheria mantu njegi urimi muno kiri kaunti ya Meru na kinya ndene ya nthiguru ya Kenya yonthe. Ni mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Libuni ari na chotariria. Kariba bore ni bachiumiritie kutumero mbareo kiri mutongeria wa nthiguru Rais William Ruto kuthura Senator wa Meru Kathuri Murungi kiri kambi yawe ya maminista bakiwa babagakena muno na baetana mbere kuwata mbaru thirikari ya William Ruto. Naro turiaria twi kirwa turia kariba kirwa turia kariba bore na tweja aja na business imwe nontu tukwigwa au ibwa gatungane na Meru yonthe ore gwatanirite gwetia gite kia CS ndene Meru County chora twetho twije Meru County ebithairwa ena CS baire kithirikari cionthe na githirikari gwancha muno ekenya kwanza batu twathingire kura nkoroki twakorukia thirikari eje na kura more than 400,000 na narua tuga itukwenda president kwera president wetu ati na amaito kwenda gite kia CS ndene Meru tuongere CS yonge na mtora tukona na kubwira gite giki tugwitikaniria twinde tukwena arua Kathuri Murungi Senator wa Meru no akubwa gite kia mbio ya CS abatu tukuigwa turi akariba bori kana akariba Meru twinde kintu kira kithera kitugwete our backbone ya agriculture na nontora isi na twete CS yoroji ituije CS yoroje mwana mugaba kai kwamo na CS yojo tukwendo sinarua buri yetu yeta na mbere mutongeria wetu mutongeria o mwega imutongeria itu mwene matunda jawe kuma kama Shinani Foundations na ambi aina the heart of Antoba Meru ndene nkoro yewe no nto atithomithia Antoba South Imenti athomithia Antoba Meru yonthe athaita foundation yewe tethaia Antoba Meru yonthe turenda gitege ke no ntubo kenda mutongerio nya wa munene wa Kenya te munene wa Meru wake na atue twina Kenya kwanza no twaringa no tuwene bia mabibiringa nya online na kuringa campaign kunthe atukuromba President William Ruto akathuri gite kiu ge CS na ale wasinikishu iturona ngano kaira kunika irwa bienda ruga omo opitori chitori nteto icithiro rimwe na inya batu Meru na aja tukona turigwa twina inya no tubakathuri no nteto iria tuitirite nteto iria kuthithia gite kiu kia agriculture igikuothi kunenkerwa kio nkuluki ni potariria mantu Kathumba jara yatumite bau Kathuri anenkerwete keke minister wa urimi bakiwa na tethete na eta na mbere utethie kiri ukirio urimi Meru amwe na Kenya yonthe ambuge Kathuri profile wena kwa CS urimi ni akubwira gwancha nkoroki nontu njogete gembe baize mutethia wao kiremera kiao ja mira ikathuri Murungi weja na aja imenti arairia majani weja na aja tukamwona ikwachine so ote no twamwona enyuma kimantu jorimi na ndi tukuromba president na inya na winyia because we are farmers thina chietu turi arimi ndene buri agatwa CS wa agriculture of which tayari twina CS roji na urimi abieta na area batu Antoba Meru Antoba buri Antoba kirwa na ari ara turi narua toigwa tugunekete muno na batu tukumenya tona ituri manka no ituri mai kwachi turi mira itona ureta Mombasa na ara kwina magutetera mira na tukona ati muntu ungi ukumba kwari tukaigwa o Kathuri no kwina Mombasa gwitotetera mantu amira na kuona kwa giti kiu akaewa na kuothi kuona kio na twiromba president wetu na kwinyia guku nene na twina confidence ati giti kiu agakiona kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende wa Libuni. Na tugitigana na Nteto na tukethwa tugichokera rutere-ini Romara na nabo Anto Kathumba
nibombete kwithirwa bagitiwa na ngurario na ni nyuma ya ndo kwithirwa igiuka mucemanio nejo kuthithikite rutere rwa Igwanjau wandine ya Ganga Mara njwa kuthurania maoni jegie budget ya kithirikari ya mwaka jo 2025-2026 mucemanio juju nijo kwirigiri kwithirwa jojo kutetheria mwingi kwithirwa bakirita maoni kana uge bwao gukonia budget hizi na kinya bomba kwithirwa bakieja na mendikithia jao ya maendeleo jara benda yomba kwithirwa yakiawa ritho kana kanya kambere kiri budget yu untu bura butumire nabyo ikundi bire byomba kwithirwa bikionekana kuria kugwatanira bya tumirie kwambiriria ndo na kinya bomba kwithirwa bagitiga into kathumba bithukangitwe na wa MCA wa ward ya Mitheru na Bat Kinuthia no mbere kwithirwa agicithira thinene ne nyuma ya gikundi kimwe kumumira na kugati we no umbire kwithirwa akiambiriria ndwezi na we kwa rutere rwawe Kinuthia akiari nonekete kwithirwa hakimeneria MCA wa ward ya Ganga Elizabeth Gatiria akiuga ati no umbite kwithirwa akiurira antu babethi baba Nchobi nikenda bomba kwaragania mucemanio juju na bomba kwithirwa bakithukira antu bara bategwitikaniria na budget yu no mwandiki wetu Ndeto kuma rutere rumurimi wa Mbogo ari nacio tariria Gwibugo gukarikire gikaro gya kwithirania maoni ma bajeti mwaka wa 2025-2026 ndeni ya gicigo mbunge kia Marara mucemanio uyu kuruthiritwe Igwanjau ndeni ya wandi ya Ganga indi urarema kuthira nontu bwandu agatigati ga Karibaganga na baraba Mitheru. Ara gikundi kimwe kironekana kwambiria kuina Kinuthia Mastingo. Gionto kira gitemire Kinuthia ora no MCA wa Mitheru kumagaruka na gutoroka na bikibiki no twakariba kurima kwambiria kwenda kumutura. Environment, is not conducive to the public participation. I call upon the County Assembly of the Rakanidi and specifically the Committee of Budget to say that conducive budget yomba ukuru. Yes. No mukarigiti wa kamiti ya budget ndeni ya mbunge ya kaunti Muriithi Gaturo bokore mara umagaruka ara ugire gutire mucemanio gungi ukarutho wa kwithirania maoni ndeni ya gicigo mbunge gike kia Mara gigucendio tuticendio ntukwenge lakini nonto nayo tio turagacetete tuca ningutigia tuguca na tubati ugu nibu turacete kuigua na tuketela memorandums nigwa tunengerea tukanyaga kureta memorandums tukathikiriria antu thuru memorandums tutina urebi na tutina ndwa Are MCA wa wandi ya Ganga Elizabeth Gatiria onekanire kuorotwa nena nontu bwandu aino yumire akiragwa nwe ukuguririte akari Nchobi kengo bomba kurigiria baraba kuregana na bajeti kuthungira mucemanioni. Leu antu magorerwa Nchobi meya ni utabati kuigwa ndi party ya ndo aciao antu marabati kuthikiriria matwire nimbi makwenda tutumba kwa jana Claudienu antu makigerana gaite nontu ino ni ndo aciao personal na ntenda guconera ndo aninu. So tuyono kato twarigara nuntu twethira antu bagurire Nchobi antu batikwenda kuthikiria ona gutema oya gutegwikarande no katwengano na kalwiro no katwacoka ni aithurire source ya mbesa ile araguraga nayo Nchobi kwambiria utuko no munde rukire na bangi Gionto kira Gatiria reganire na kiona kuga kariba ke batikonywete Nchobi no airiku na gikeno giakwa ni ati ntuko yo munde kote muntu wa Ganga okundete nombi na wona kera bari bakiaragia na bakauga antu bagakabara bagurire Nchobi ntekomenya baragurite niyo gwakwa kote muntu uranywete Nchobi na bonda uko kuona tore twivire odare Katika bubu Nchobi Kinuthia akiuga MCA Gatiria nako bangite kumuragithia mucemanio ni uyu wa bajeti. MCA wa Ganga athura tumbaga kwitha siri ni araugire weba gwatere na njuki agakikisa Kinuthia specifically Kinuthia athi Igwanjau ati cokari moyo nkopa prove wrong nkuma nao na nini jonkwalia ndi moyo Gionto kira wanakio Gatiria areganire nakio na kuga wa imo Kristo na andu aino ekiruthika ati kuria gukinya mucemanio ni uyu.
niyo ndi mwonoku ntiomba kubanga ndwa na ntiomba kubangira ntunjami yakubarukia kwoguo bauke no diakuga no longo no lejete na mauntu mai lakini akeja ni ntario andugo utembonire niyo ntari akue ne kankwedagira nteto jie kalire nteo na rere nkinyire ndethira antu bakwa bakireretie wega muno kwoguo yuji aplakasi ntamenya na ntionire. Inde gya kurigaria ni ati kamera ya Meru TV ni kuriko murika gatiri ari muchemanio ni uyu ndo ekiambiria na kwoguo ikiriga kuigwa gatiri akiuga ati kuri ogo ndo ekiambiria arende akariba gicigo mbunge gigi kia Maraba meneretie giontu giki na kuga boi maoni mamba njenti bakwirite ndi bathokua indwa tuye antu ba medelo to take part of whatever is happening in Ganga na nitu kwenda kuga tuyo twaleta kabo aturumia antu banyuita nsobi ni kwenda kuga tuyo medelo neka tukwenda konekana no tumata tutitikira kuthenwa ni kauntira tukurira mbesa na ketho tutathura muthomu wa Njuki tuteka twigiana jantigwa na medelo ti mugunda wa muka wa Ntigwa mtu akinya bura kwenda akariba mala yonde omndera ale ntuko ya mala etale ntuko ya Ganga no lakini kwegwa twa teseka muno rera tukinyire Ganga watwika mbanje tieno ye karata Ganga balejete kuleta yao Ganga gutege turejete kubutunya mama ake buthatirira mienu twejerete gakwaragia rongo titurejete kunenkana ne monanda mu ya mithero kenda ne bibonenkana ya Ganga mwembe banenkana ya mwembe muthambi banenkanire ya muthambi na gutina muntu gukairerua Muthia kenothia gituma ntumwa kiri ngavana kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kumwira we ati kurwa na ngavana ende na kuthetera karibala ba muthurire ngavana Njuki kwambiria kugata kwirwa gatukurwa negwe ninterwa negwe no kiromba giti kia ngavana uni ndakiene na ndarombire kia MC nuntu ni bumba rujia kwa jira nogu antu baba gugutumira bakwira gatukurwa negwe uno rongo endo kuba kukwera tutakuthura wega mithero ni uma lakini it was our constitutional right kurega gukuthura wega nontu bwa watu tiritete tamwe undiru ende onokeja kairi otigoke gwithia antu bangi ninde kenothia ugeturura gwo etu mageziro abai wa Njuki ninte kurura EACC nebo ke basunguze muthomu wa Njuki nontu wega na athira na ni agwate komba kuthoma nine ndi muthomu nkathi kumuthoma ya karatasi akambita nkathoma kila kiandike nikenda tumenyari pending bill wiki rusirwa kamwene no harire ketho ni kamiti harire akamwene EACC ni ukechunguze kamiti akamene kiripotera Meru TV kume gwanja ndeni ya gicigo mbunge kia Maraba ta murimi wa Mbogo. Na tugita na mbere na nteto cietu na ati nawe Salesio Mutumathuranira uria ni muruiri wa kioto kia omuntu akiarania na metha yetu ya nteto ya Meru TV ntukwena arua na ugite ati mugambithania Ndora Chepkwong niwe kiambiriria kana niwe kirigiria kia Daniel Muthiani alias Sniper kwithirwa akiona kioto kiawe akiaria Salesio netete na mbere na kwithirwa akiuga mugambithania uju nethiritwe hagikie gambarire na mbere kagita konthe akiuga na ikate kuigwa bwega untuburagwo ni gutumite gambarire kethore kijuke kagita kanene ritiambiriritie no mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma ari nacho tariria na wethuranira Mutuma Salesio akiaria na metha ya nteto ya Meru TV no rotithirite kiara mugambithania Ndora Chepkwong uria ugwatirite gambara Daniel Muthiani uria wijikene ja Sniper na kuga noe kirigiria gikinene kiri mututigi kuona kioto kore Jumatatu ije batuja kiamba ba Meru New Dawn ni twaritie na tugaitwene signals cia igamba riegie Sniper rire abangi kuthikirwa ntuko ithatu Jumaine Jumatano na Aramisi aguterua ire delay tactics na untubu iburarire na bukire ndikania Meru jo na judge mwire Ndora Chepkwong kuma riria dates cia hearing cia bangiro kuma mwaka muthiru kana mwaka muthiru 2023 ogwa nwethiritwe na kiumia giki igita riri raundi iji iri itara ja thatu
egambare ya kinyera ntuko egambare ya kinya okajua ntuko yejere ya kinya u last year mweri na jwa November wekete ntuko ithato wajua kaire kiumia giki yo kinya Jumatatu Jumaine ere ntuko ya mbere kuthikirwa egambare ri nwajerwe ende wauga egambare kathikirwa runene rurungwa antu egambare enderea no rithikira no risirotetera onkarithikirwa tha 8 ugo wapiire kotini tha 11:30 nera nkuruki oneni kurea kunganirwa ni muchetho juria mugambithania uju ethirite agichetha na family ya Sniper na kuga kinya nyuma ya family iji kwithire kiuma ja Meru na gwita Mwanka Nairobi kabethirite bagichetherwa muchetho imuchetho juko juju jo town uguchetha na family na haki ya Sniper ni onto maita jau jonthe ja thatu family iji nithiritwe iginkangara mai nyingi ikiumaga Meru igeta kurara Nairobi ni onto bwa kwithiro key witnesses begambarire itugwetikia ikeja October ntariki ri orekire kuma 13 ugote ajwa kaire akiaria chegio korea yathithitwe ntere cha mujwa Central Imenti okorea na yetigite mutano mwe ya mami sibitari akirujaira uturo bwawe kiumia kithiru ntariki 28 indandikire Director of Criminal Investigation Kiambu Headquarters na baruge unda mikopi ki Minister wa Interior Kipchumba Murkomen ni onto bwa kwithirwo ni tuonete thread ya uragani ndene Meru County itongeretwo no ria wengirwe gitine gikinene ndene Meru County Sniper no wakwire ou na gitarire kaire mithiuruko yonthe yo Korea igitarire kaire tukwona ou kaire mutongerio jo aumirite na militia ji tuje kwe mwana ogututira uturo bwawe ndene sibitare Meru General ICU muthako gwitwa Roni nkaromba ni onto ndikwandika baruge eu orders ciaejanirwe ke CCI wa Meru nawe aejana orders ke DCI wa Meru kenda bathithia uchunkoni mwankira tha imbije kwina witnesses bandikite statements lakini nkorigwa uchunkoni bo babukojokia gitare ngana na mwana ojo akona justice kaninya ye kaura ya Sniper kiumia kimoge kuthira plus mwanka butagwata antu barabonde bonekanire ke video iria butagwata abangania na financials bamirishiere Meru it's not a republic banana na tutikira batu jatete riba kioto kio mtu tuona mioyo yana betu ikiura ya nthaka chietu na ribetu ikiura kiripotera Meru TV mbita Jeff wagitumam na tukiumaruka ndene akaunti ya Meru na tukathiora muthigo Mwanka akaunti ya Machakos nara nawe munini wa mutongeri wa mugongo Professor Kithure Kindiki tukwena ruwa na kumbete kwithirwa akithithia ndiunga yawe ndene ya ruterero Machakos nara gutite na iri ndiunga ya kimaendeleo akiaria Kithure netete na mbere na kwithirwa akiua kwa kagita ka mirandi imwe ire gwita na mbere ruterero Machakos yegie nyumba ira ikwirikana ni cia marigija manini ne bombete kwithirwa kiri phase 1 bagiaka nyumba magana jairi ya 20 na ugite kiri phase 2 nayo bakethira bagiaka nyumba magana 5 ya 70 na rankuruki augite kuri na nyumba iyi cigutetheria muno no ntukuri na antu babethi kathumba baraba kukinyira ngiri magana jairi na 50 baraba bombete kwithira bakitumika kana bakiona baita gukurukira nyumba ici no ntu ni bonete ngugi cia kurita nguruki netete na mbere na kwithirwa hagika wirane kiri antu ba Machakos ati abakomba kwithirwa bakibakira kinya hostel kiri institution mwanya ndene account ya Machakos na arakuwa tayari hostel cia University ya Machakos ciambirite gwakwa na kiri hostel ni akuikomba kwithirwa ikimamwa ni aritwa 2,500 ukita usumbi wa Yesu na kutola endwango vipambana baide tuko na program ya affordable housing. Hii affordable housing inatupatia manyumba ya nafuu. Hapa Machakos project ya kwanza phase 1 220 units iko karibu ni kama imekamilika. Na hiyo tuko na phase 2 ya manyumba mengine ambayo tutaongeza pale ambayo itakuwa mingi zaidi. I think phase 2
itakuwa ni tuseme manyumba 570. Hiyo ya kwanza ilikuwa 220, phase 2 ni 570. Hii manyumba inatusaidia tupate manyumba ya nafuu, na pia inatupatia kupata ajira kwa vijana wetu wasikae mitaani ovyo ovyo. Already 250,000 young people have been employed through the affordable housing program and through the market construction program, na wale wengine ndio tunatafutia kazi mtandaoni kupitia ICT hubs ambazo tunajenga. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba pia watoto wetu ambao wako university, ikiwemo University ya Machakos, wale wako colleges kama Machakos Technical Institute, wale wako Machakos Teachers Training College, wale wako Machakos Institute for the Blind, we are building hostels. Ndio watoto wetu wawache kukaa mbali na shule. Wakikaa mbali saa ingine hawasomi, wanaanza kutatitiza na pombe na madawa ya kulevya huko. So hapa Machakos University, tutajengea Machakos University nyumba za kulala za wanafunzi 2,500. Na hiyo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 1.2, 1.2 billion. Hiyo makao ya vijana wetu. We are creating a Machakos University village ya students. Wakae pale wasome vizuri, kwa sababu hao ndio tunategemea watusaidie kama Kenya siku ya kesho. Pia tunajengea Machakos Teachers College 680 units ambayo itagharimu 330 million shillings. Pia tutajengea Machakos Technical Institute, tutajengea Machakos Institute for the Blind, na technical training centers zote za Machakos za KMTC na Teachers College yetu, na zote all institutions Konza Zete, na kila mahali hapa tutajenga hostels ili wanafunzi kwa sababu kule Konza Zete tuko na university, Kenya Open University. So tutahakikisha kwamba hao wote wamepata makao. Na tugicokera ta kaunti ya Meru ni ati nabo antu babethe kana bara kumenyekana muno ya Gen Z ni baciumirite na kwerecera na kuga ati bo ni bethirite bakithuranira bill yao ira bakuwa ikabombithia kwithirwo bakiona utethio kuma kiri mbunge ya kaunti ya Meru na njira ya kutethirwo na mbeca nikenda bomba kwithirwo bagiciukiria akibiashara. Bakiaria ni betete na mbere na kwithirwo bakuwa bo bakarita antu babethe ona siasa cia kinyira twetete kinyabo bakithirwo bagiciumire na kwithirwo bakirwira ite mwanya mwanya. MC Mwitonga ari na ndeto nkuruki. Gikundi gya antu babethe ni kiumbite kwithirwo gikiumira aria bombite kwithirwo bakiariria na bauga igitene riri ni bakuthuranira sheria iria bakomba kwithirwo bagikia ndene ya mbunge nikende kurukura nikenda bomba kwithirwo bagitetheka nkuruki. Marito mbitawa Kendi, a leader Meru Youth Council. Kirende kindi na kiona aro kirempo mboromba wa governor, our MCAs. Bili tukodhithia na arua ne kureta youth pamoja na bethra pena voices. You remember very well what happened to Gen Zs last year, the same month. We lost our brothers, we lost our sisters. Non tututarea mubango. Ka tutarina gintu kiringi ligari kiringi toa structure ekutetera gintu kiuba kanu kaya. Bati tuya youth ba Merore atobori atongeria betu. Boto gwateni njara gintu kira gitikeze kurika kairi nikenda bileto etwa rights kana legal frame eko work within the county Kenya national government. So we are appealing to you as youths. Tabati witagie muguru uteguma wita bwana kana muguru uthirite mantu yawe oere CS arathiria aranga bana arathiria, you know, such tubati kwitha twina someone who is vibrant and able to lead the county of Meru to prosperity. Otherwise sisi vijana ndio tuko, si ndio? Sisi ndio tuko, and 2027 we must tell our leaders that we will try to vie for MCAs, some of us will vie for MPs, and na tukiona rada ya hapo juu iko sawa tutaweza hata toa candidate wa governor.
Sawa. You are our mentor. No mentete antu baingi mono siaseni. Na ito kuromande village ya jike kwanu umenta batu as a youth. To ya youth ba Meru County twinde. Kuroki ya village ekoroke so that we can be able to mentor more youths and we'll be happy. And a legacy will be left that parliament yakagita kangana itongetwe ne Ayubu. Itongetwe our governor mutumanto idhinkia no yaretere village na village ni otethi antu. So our MCAs mbugatega village bona toka yite korwana babwe no it's here to help other young people bakure baimenya siasa imbi na bantu jawo jagitaira. The 10 million that we get as youth fund or youth money is not enough ya kuketa Meru County yonde. Mareta mbetagwa Yvonne Gatweri kuma Meru County inimbethande treasurer wa youth Meru Youth Council toko chamania naru itwethereta tutrimene na atongeoria bia mwanya all over the Meru County twejeta to kushare ideas ora tombi gutethania ayuthi betu twena ayuthi barabara bainge batombi niko kinya ke tertiary levels na betha bema content creators tukoria na ndire ayuthi batoka batethia atia kieto mtwejete na sheria ya kuonania ora tukomba tugitetheragia mu youth kumorare na ara anze na ara mashinani panka baba na aje kwena baingi mono bende tinyi kwithwa beke politics ende no ntubate na structure ya bone ya political ground yao background yao etebui ende sheria yetu twejete nayo ikethwa igitetheragia mu youth wonze na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigwa na nkiona mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene ya mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Na tugita na mbere ni ate nawe mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mheshimiwa Mporo wa Buri akiaria ari skuru ya Maburu ade secondary ntuku ya naru akiri mambura jaraja ukareuza kuweza na yewa kiri aritobara bathithiti bwega kiri kigerio kia mwaka muthuru ni ate na mbere na kwithirwa akiuria aritwa gwikira kithomo na njira inene nguruki Mporo ni ate na mbere na kuwa we iria na arimu barutereru gutigira bagukiria kithomo buru ndene ya gicigo mbunge kiawe kia Tigania East no mandiki wetu anteto Adams Muturia ari na chutariria tukajukia kambriki kanito ketha tukichokera kagita gatikuraja okumba kuthirwa kumaruka mitambone. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabarani ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko ni toboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798715653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust.
tugichokera kaire mutekeri wa Meru TV ni ati nawe mubunge wa gicigo mbunge gatigania East Mheshimiwa Mporo wa Buri Ntukwena Arua akiaria ari kiathone kira giukareo kinene kia mambura ya kwezana yewa kiri aritabura bathithiti bwega kiri kigerio kio kia mwaka muthuru ndene ya skuru ya Maburwa ndi secondary netete na mbere na kwithirwa akiuria arito kwithirwa bagikira kithomo na njira inene. Mporo nkuruki netete na mbere na kuawe akiathirwa agitethaniria na arimu gutigira kithomo kigita na mbere gukira nkuruki ruterene ruru rwa gicigo mbunge kiawe giatigania East. No mwandiki wetu wa Nteto Adams wa Muturia ari nacio tariria. Kwa utigi ntukiki muroko ya kithomo. Kithomo yenkanya na kimuro, yenkanya na mbio na muro. Na kithomo kiana kia mwana wankya na wetonga pakataba ntuki. Na nipo tukwenda kwa na wale au mwenye mabati tinaia. Au mwenye nyanki. Tabarandu bingone. Ukafikira mwalimu. Na ukafikira musiari okuaro kumanyumba nyanki. Tangu ndokwera. Kibo mukugi aku ya kwatanithia na mwana itonga. Amen. Kibo mukugi aku ya kuyukia uvome uwate ndigiri yeku. Amen. Uchoke mwana umete nyankine. Ntuko ya Kenya munene wa ma point weta South Africa kana America. Ayete ko semina medera bata bakande goro medera bata nene semina kana induction. Bakia konara kuna mwana Bill Clinton wala former president wa America. Kona ndio mwana Obama, kona ndio mwana Mandela. Kona rangi kuna mwana Inyo Museveni. Kona rangi kuna mwana wa Raila Odinga. Kona renge kuna mwana Mpuru. Alaki manana itonga. Kala manana itonga. Bati manana itonga nanto bambi. Ipondo kuna mura kithomo kana na kia nkianambi na itonga. Education is an equalizer. Iwata nitake bonde paka nganana. Kwa wana unima korobore na kimwaki. Mwari uwe rutere waku au mono kwa na muthaka we mono kwa liabwe kiravine we form 1 wama form 1 wata form 2 wama form 2 wata form 3 form 3 wata mbio 4 wata mbio university na nyango ndo kwera ukenda muthaka wo teregita ukenda mwari wo teregita bagwe bwendene ya kirasi na ndelaria ya musiari kana mukuru ukenda teregita atibwe kirasi ne mwalimu akitana na kuandika karatasi yako, hey baby, you know I love you baby darling. Love is not a game to play with darling. Mwela mimi sitaki mapenzi. Sitaki nini? Mapenzi ntukwa graduation. Ngeke na nkobia ndigiri. Na ripoti huu ya Adams Muturia kumaruterero rwa atigania kethira gitukira gatanta nteto cietu gorobona ruga nkatho cia mwanya mutegerio Meru TV no tubako tuthingatira na kwithira uria mona tukagita konde tukikumenyithia mantu ura ja kwijira kuma ntere mwanya ngakwendera tukubuthongi na bujuri thari mobi mwathani uni rito rakwa urimbita Njeri Wacheupe.